Zašto je nekad važno kao radnik pismeno opomenuti svog šefa, odnosno poslati njemu ili uručiti mu Abmahnung? Ako želite da čujete zašto vam to treba i zašto vam može biti od koristi, pogledajte klip do kraja, lajkujte ovaj spot i podijelite ga sa vašim prijateljima. Naime, dešava se situacija da šef ne postupa pravedno prema svom radniku, napada ga, maltretira ga, ide čak u neku vrstu mobinga. Vi onda kao radnik imate mogućnost da, slušajte dobro, da vi pošaljete ili uručite svom šefu, znači poslodavcu, Abmahnung, opomenu. Jer vi imate radni ugovor, imate vi dužnosti i odgovornosti prema vašem šefu kao što on ima prema vama. Sad naravno sad će Raja reći, pa sad će baš on na osnovu te opomene biti izbačen iz firme i sve će biti drugačije i tako dalje. Ne radi se o tome, nego radi se o sljedećem. U slučaju, ako vi dadnete otkaz, a imate znači dokaze da ste ga opomenuli radi te i te radnje ili radi tog ponašanja, vi nećete dobiti blokadu za ALG1, nego ćete odmah dobiti ALG1 bez te takozvane špere, kako ono kažu, bez blokade od 3 mjeseca i to ćemo onda kasnije valjati. Lajkujte klip, podijelite ga i čujemo se.